Здрасти, аз съм Беритан Неждетай, мој магазин има Одрин, горе-долу Булгари човек всичко ми знаеш, мој магазин има од Одрин, Бостон пазар. Аз сега идвам град Турција град Бурса, од фирма ХХС А1 фирма. Заштото идвам, знаеш, од Одрин, Турција, Истанбул, Одрин, многу фалшив стока има. Најмногу А1 стока има многу фалшив. Заштото е това клип, искам да Булгарин човек всичко вижда това клип. Идвам ХХС фирма и CEO, патрон Атакан звани преди 2 дена, каза јала бурса, искам всички булгарин човек, кој човек А1 проба, А1 визима, искам, знаеш, ти си дистрибутор Бостон пазар, Борса, Одрин. Аз бързо идвам на бурса, искам на CEO, патрон Атакан говори ХС фирма, дистрибутор Одрин, кој човек, булгарин човек всичко знаеш вече, давам на Атакан. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. HHS firması 25 yıldır gıda takviyeleri üreten bir firmadır. ХХС фирма горе-долу 25 години од Турција работи. Dünyada şu anda 27 ülkeye ihracat yapmaktayız. Всички свят, 27 свят продава стока, не само Турција, 27 свят, Америка, Канада, Европа, Асија, арапски свят, всичко ХХС фирма стока продава. Ürünlerimizden bazılarının sahteleri üretilmekte ve satılmakta. ХХС фирма има не само 4-5 модели има, горе-долу има 100-150 модел стока има. Најповеќе фалшив А1 има, заштото Европа, всички свят, најмногу пазар А1, номер 1 сега многу продава и друго място фирма иска фалшив продава. Сега проблем това има. А1 повече има, Атакан това говори. Edirne'de Borsa Bostan pazarında ürünlerimizi ilk önce Beritan Necdet Ay Önay Market'e verdik. Orada satılmaya başladı. Daha sonra Bostan pazarında başka firmalar da satmaya başladılar. Fakat araştırmalarımız neticesinde Beritan Necdet Ay'ın haricinde diğer mağazalara satılan mallar sahte çıktı. Преди 2-3 година А1 мој магазин Борса, Булгарин човек всичко знаеш, горе-долу 200-300 метар има хора, всички магазин заедно пазар. А1 преди 3 година севте први пат мој магазин аз продадам. Одрин никој човек не знаеш А1 ХС фирма какво е. Најпрви магазин аз продадам. След 1 година после мој комшија, друг човек веќе знаеше това пазар има многу. При мене први пат взима, после од Истанбул или друго град, фалшив вижда, друг магазин всичко ни казва, мамо 80% друг магазин, всичко фалшив стока продава. Патрон Атакан пита, Одрин
Само Белитан Necdet Ay etva stoka može продава. Друг магазин всичко фабрика, ХС фирма една кутија стока ни продава. Казва Одрин, Bostan Pazar samo Belitан Necdet Ay, moja magazin. Önay temizlik market vizima stoka. Buradan çüvek iskam samo moj magazin koji firma, moj magazin vizima etva 100% orijinal pita. Edirne Borsa Bostan Pazarı Belitан Necdet Ay'ın haricinde hiçbir markete, dükkana herhangi bir ürün satışımız yoktur. Burada satılan ürünler bizim sorumluluğumuza değildir. Odrin, Borsa, Bostan Pazar, Goradol ima 30-40 magazin ima, ХС firma, patron çüvek etva pita Gaza, Odrin, samo Belitан Necdet Ay ХС firma stoka vizima. Drug magazin една brojki stoka ni vizima firma. Ако след един месец после, 2 месец после, кој човек, булгарин човек, ако визима, ако има проблем, ХС фирма казва проблем ни мојто. Ама, ако Белитан Necdet Ay магазин стока визима, етва стока мојто казва. Оригинал стока виземи казва, молят са 2-3 лева ни гледај, убав стока, кој човек 15 години аз Одрин, всички хора ми знаеш, сега много фалшив стока има Bulgarya. Orijinal ürünün kutu ve ambalajı budur. Sahte ürün tespit etmiş olduğumuz Edirne'deki sahte ürün